abanyoro kine kintu ekituwegeseze nti abakazi nabo turaba tubaine tusobole kujuga abatura bagwerirwa kwagobwa nyuma yo kutimba entana yo kuziika muri Rozisanyu omushaho twire nakora hirura rya KAGADI kandara na mukuru w'entebe yo kubanza uw'ekyaro kya Kigangizo mutawuni kanso ya KAGADI bitukana Minister Fred Byamukama akatwara omutumbi okukuziika omu district ya Kakumiro. Rozisanyu bira ry'omushaho kandara na mukuru w'entebe yo kubanza w'ekyaro kya Kigangizi abire amazire emyaka 33 n'omukundo wa Robert Birungi Kanyihamba okurwa omwaka gwa 1991 baitungu abo kusangwa omukuru Kanyihamba atasobole kujuga kituletereize kwaige ekiina kinu ekyokurora kutekaniza omukoro guno ntumanya turaziika hano kyonka abo kusangwa tajugire kiretereize omutumbi kugutwihaho bakoraki bagutwara kinyegeseze bingi mu myaka eno kale ndagamba tugenzere nturuga halaini ntutekereza rundi bikahuwayo kyonka twetegerize mbu byagenda mu maiso kikuru muno kuba na omwana w'omuntu obo mugenzi wawe kwesera omukazi wawe biro bintu beta bakazi baitu no kusaina baruha zabo kuba omwine omubuteeka abatura bongire bajunana Minister Fred Byamukama abo kurabya mu mukodo mu amisho kandi n'abana bo kureba ngo tubaziika mama wabo omuke yakuriremu kubanza abakita hikire abana abazayiro muno aba omugenzi azayire bakuzire bamazire kushoma bayine nabo benyine nibamane betaga kwikara hakiri nibaranye na wabo hayi oba minister kwikalire na abana bamugamba mukodo mitakuziika omukazi ogwa bakwata mujuge baitu abana twikale twikiramize tukole tuta ohiro wachuiremu abo busobozi bwakozereki abo busobozi obwayine minister ikale na itwe omuko wawe nabwara abali munaku oikale nawe ukiregere ubaze nawe enseno yona bisajwe ali minister Fred ekyakozire abo kuba ise wabwera cyaro takukikozire kakuwaga bathanike mikono hano aide baruha ya haiwe isezara baiga abahanike mikono abaide baruha bayine baisezara baburunda bagaisiru Robert Birungi Kanyihamba omuko bamuremiise kuziika omukazi we nagira ngo Minister kozise obushoborozi bwo kumuremesa kuziika omukazi we aho kuba ngo babire batari kubasa kurwana na polisi sefari nawe twayikiriza twagamba bakabaziika omuntu baitu tubaitiriwe bye omukoti twaganyirewe omubiri gwa benshi gwikale mtukwandaza twagamba no na tuli n'abana babiri abakora ebigezo nabo distress yungulira bogana Robert nayongera agira ngo kine cyo babire batimbire nibaza kubanza bacikorera emigenzo tubayituriwe kuziika ekisani n'omugoko sitibiri yagamba nsoke nkireke ayije tubaze hamwe nomulira bogana habwaki misa etabayirwa agworoza akasikirwa emirundi ebiri nyowesatu bituwe Minister Fred Byamukama mukugambaho n'abanyamakuru hasumu nagira ngo nk'ekikata bari kumanya Robert Kanyihamba nga mukodomo wabo nabwo ecyo tubari kubasa kwikiriza omwana wabo okuziikwa hiba atari kumanya omuntu kumweta mukazi wawe oteka kuba wagenzire omwabo wamwanjura oba wamusabayo oba wayeranga Kanyihamba kwenda akwete Rose mukazi waije tumanyire nka family takaijayo gakweyanjura tukamuhage baroha baitu abwe kizibu ekiroho tikikubaire kizibu kulemesa kumuha omuntu waitu kumuziika abo kuba omuntu bafa bafuye kati kiri kumuna abonesa tusigikira nsonga ibiri yokubanza takaijago mwaitu kweyanjura kandi tukamago busobozi nti otwala omukazi olifa nawe Minister yongire yagira ngo akahurira ngo Robert itaka ryone ryaine banka nenda kurutwara bwanyuma yo kuremwa kushashura roni Kanyihamba twina confirmation kuruga Pride Microfinance ekubanja Kanyihamba Robert kandi tugiyo myaka ebiri batahaga nibenda amaka gatunda nikubesa sure sente zabo bagenda mu koti na koti yagamba sente na kuisasura kuyaho bayinde kutunda enju yaye niko bayikale batese sente zikendereho
Omugenzi nyakazarwa omwaka gwa 1972 yashorera Robert omwaka gwa 1991 kandi afiira ahikize emyaka 51 yasiga abaana 5 bona babojo kandi obwe bashatu ahari aba bine za diguro emyoogo etari emwe n'emwe ogwaziikirwe omu maka g'omugenzi Karori Kamanyire omugomborera yacwayo omu district ya Kakumiro aho emikoro yoona ekorirwe. Gashakwa Thomas tumwebaze.